Penjalan biang Lionel Messi selesai nemi kontrak pada klub Inter Miami. Ada ubnai di sembar ajar pra. Kublai piki parlok persetan ban page bat ban kersan nak por sahabat share bat like bat subscribe ke channel Lionel Messi lo soy biang kontrak ke temai bat klub Inter Miami kepala pendong unia klur lekai football. Man sa biang hak MLS kumbalai nemi Teu orang lekai bapak kumat dari Argentina kembalawan ban lekai cektik klub jungga Amerika Australia ajar pelai lagi jengwan John Jong kenega klub Inter Miami kal kampau kendiat nomor bawa era paniora art ligi trofi ketagi dari ke MLS seputar Shield bertiga likop kumta Lionel Messi ulami kemat kenega klub kumpa prabu Arsini badan berletep nyopwe gol bat live pun ligi asis hagini ke ars dan balalik bat mentak samoy reo kuru golden boot jong ke MLS daga batep arp nai gol bat kat kenai ligi asis nagi arp operasi ni badan berbentah untuk sabiang bat kene klub Inter Miami hadu benai di sembar arjara pra kepapen kemen ni kena Christian jong klub Inter Miami hakal leng kepertei namar kejing peteng jong Lionel Messi Akimi unti biang pekan kentiu kan klub Inter Miami hak jeng lekai jong ke MLS dan hak kata majar lik skor hapo Amerika balak tiru bak MLS fani ka majar lik skor kan nang kiu padang keringnya kiriu football keleng ke pertai paginuan bantet kai ya jeng lekai jong ke majar lik skor hapo Amerika kublai si bun babila pendut puara ke channel jong partner pada gawe per video